Ljudi, i danas ću igrati malo Kit PvP-a na ovaj novi server koji se zove Sarmacraft. Znaš što, ali zove se. Pa tako je. Come, diamantni armor, umre, nisam vidio. Tako. Ima jedne noć apple. Odmah. Dozvan. Ne možete mene. Ja sam OP. Joj, boli. Ne mogu, ne znam PvP nikako. Da sam loš PvP. Lag. Sviđa za ovaj lag, ali mi je internet sada loš. Zato što muvovamo. A to premještam pa je ne znam ni reći. Oh my god, laga. Da. I gotta kill him. Oh my god. Nećeš novi noć apple. Damageovan ga toliko puno. I ovaj nema skin. Ja stavio skin na ovaj textpack. Ne! Survival sam dosta. Ali opet je loše. Čekaj šta ovo, swiftness i strength. Strength. Oni koriste. Kaži vamo. Puknijem armor. Ja ću njega ubit. Ja neću drugog drugog. Slime, dozvam slime. Umreću. Boli me ovaj. Ne mogu pričat puno. Od intensity. Koliko mi je armor? Loš mi je armor. Još sharpness 5, dijamantni mač. Uzava mi puno helpa. Ne mogu ga ubit. Pukne mi. Sad kak ću umri. Koliko imam para? 0, znam. Ne moraš mi govoriti. 0. Idemo! Evo ga ovdje odmah. Johnny Test,
Oh my god, što udaraju jako. O, gledajte ovo kako ja ubijam. Ajoj. O, umreću. Ajoj. Ojoj. Ne. Dozo. Ovaj KPP od najboljih. Čekaj, ja ću drinkati. Na kraju. Oh my. Čekaj, malo uzme. Nisam uzao kit. Punch. Oh my god. Oh my god. Matokrat, ko je matokrat? Čekaj, je ovo matokrat ili neki drugi? Ne vidim ja ništa od ove kamere što snimam. Oh my god. O, desni kliknu vam. Wow, knockback dobar imaju. Moram gledati health dobro dosta puta. O, naređeno vam. Fist bump. Garnet my face. Oj, jedva mogu ovo raditi. Gledam u kameri PvP, ovo je što prvo radi. Jel meni se slomilo išta? Nije, hvala Bogu. Ovo mi se slomi sve. Dozo. Eto ga ubio prvi, Oj, meni se slomilo nešto. Sad sam vidio. I sad će mi se sve slomiti. Nisam ništa ni uzeo. Prije ćem se onaj leggings razvaliti nego nešto drugo. Ne može. Ne mogu ovo više izdržati. Moram PvP ubiti.
Ubit ću onog dijamantnog. Imam strength, dobre. Dobre. O, noć apus. O, nisam vidio. O, iskreno mi ide ludo. Respawn sam kliknuo. Ajde. I ako vidite, ja sam kupio ovu igricu i instalirao novi skin sam stavio. A sigurno ćete vidjeti u onoj prošloj epizodi sa mojim drugovima. I imam skin sada, kupio sam igru i sve to. Osvaj nisam kupio igru nego onaj Mineshafter. Ne, kupio sam igru ja zaboravim uvijek jer svi profili su mi od Mineshaftera i oh my, da nije mi otišao, nego lag, laga. Imam dva. O, srušen mu je. Helmet mu je. O. O. Oh my god. Ode miš. Ode miš. Znate ljudi što ja ne govorim puno, ali puno se borim pa ne mogu zaboravim da rekordova. O, čekaj, gdje sam otišao? Dođi vam. Čekaj, gdje si ti to otišao? Oh my god. O, ljudi. Oh my god. O, još tam bole ruke. Sad mi možete vidjeti ruku kakav mi je. Oh my god, bole me ruke od kako se zove, rekordovanja. Oh my god. Oh my god. Oh my god, I can't fight anymore. I can't record. Mogu rekordovat. A moram. Oh my god. Ali morat ću prestati ljudi jer mi baterija je 4% i ja ne mogu ovo više izdržati. Izvidite što je kratak video, ali šta ću ja, nisam punio mobitel previše i da. Pa ljudi, to je bilo to od ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Ako ste voljeli ovaj video, ako vam je bio malko zabavan, sigurno nije. Ako jest, lajkovajte video, molim vas, i subscribeujte za još Minecraft videos. Hvala vam za 4 subscribera, nisam nikad došao do tudje, ali možemo mi više toga, možemo mi subscribera više, može barem 2 subscribera više da ima 6 i ja. To je bilo to od ove epizode, hvala vam što ste gledali i ako jeste, lajkovajte i subscribeovajte ako ste novi to my channel i vidimo se uskoro ljudi. Ćao!